lai thangai shalo kaiba agenda na te dimen khlai tong mani Tripura ni CM no member da yapuri rikha cabinet of pass khlai jak tong khono kaiba samong supong jaiga ne bagai haino hai 15 October shalo YIPF tite atishani engai Tripura hastewa ADC amjayo strike rinjakha a agenda ro unkha kobro kono roman script by shuno khobi chidul danni nangai CM Biplop Kumar Dev TT additional salai TTC khlai dani hane saman abna tabu khlai jaya kon abra khanya nangai BJP APF te pulawa alliance khlai tong phuro agreement khlai jak tong mane high power modality committee khanani hapang slai mani tawdok ni yagulbo khlai dani hunmani kok tong mano tabu bo khlai jaya kon abra khanya nangai CPIM hapang ni jorawo 1700 SC ro shebok buzaya tong mane sidu bucha tong mano dakti sona nangai the town area eba ADC area wo hamkra khane ne bil tong mane akai ba bil no success khane bagi bon rizakha abon no joto phan baksa khlai mani wi samon khane ne bagi kanchunpur division committee president Rajesh Kumar Diang YIPF tite artisha brother hot ni engage press meet khlai jakha te o bon no ka hamkran ka pa ne bagi joto no ko bokha channel no khaksamo yapayo abo tini bo press meet hemoni main chini region ke boss है जो 15 अक्टूबर चीनी एडिसी बंद तो सारा त्रिपुरा एडिसी बंद तो ना अब ने चीनी मेन बंद खेमनी रीजन के चीनी 5 पॉइंट डिमांड तो 5 पॉइंट डिमांड के ना ना जो तो ना साइक था ना नंबर 1 पॉइंट के inclusion of Koborok in 8th schedule of the Constitution of India with adoption of Roman script. But number 1 point ni chini main nang thok mo ke ma chini Koborok se chini man kau se tau zara po cho 8th schedule kari maya ko ar po cho no chini IPFT BJP cho alliance government nong ye Tripura sarkar cho no kole ko se ha je cabinet ro no pass ke ha je bro cho no 8th schedule kari rinai ar po tau zara po Ministry of Home Affairs chono tau zara po implement kheriya ko abono daidi implement kheren ba ye chini dabi to number 1 pai ha number 2 okay 125 amendment of the Constitution of India 2018 for more empowerment to the district council borong phi ha chong 125 amendment संशोधन बिल चुनो खेरी नि उठो दाइदी न चिनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एम्पावरमेंट चोंनांगे तमन कारण लाई थानाय चिनी बिप्लब देवजी 15 आगस्ट बंचनो साखलाइमा दंजे टीटी एडिशन मुस्लाइ दिए टीटीसी चोनो खेरी नाय ये बु सामो प्लस त्रिपुरा कैबिनेट ओपन बिल पास हम पाया और पर सेंट्रल लेवल हो तब अब चुनो बिल पास खेर याको अब तो ये चीनी डिमांड तो जे बंद समय अब न दाइदी सेंट्रल गवर्नमेंट हो इम्प्लीमेंट खेरी न उठो नंबर 3 पॉइंट ओके हाई पावर मॉड्यूलिटी कमिटी के चुनो BJP IPFT alliance गवर्नमेंट पर चीनी के चुक्ति तोंगलाय म तो चुक्तियों चीनी डील खेले मत हो जे चुनो सरकार पाई मन लगे वो हाई पावर मॉड्यूलिटी कमिटी चुनो खेर एनमा ये ब्राउ चुनो समय रेओ ओनली 6 months 6 मास दिमचियो चुनो खेर इनाय ये ब्राउ सामो के ब्राउ चुनो 2 मास समय लाओ 2 मास नि समय लामा से तो सरकार BJP IPFT alliance सरकार तो 2.5 বছর काहे तोहा तब सेंट्रल गवर्नमेंट हो चुनो इम्प्लीमेंट खेरिया को अब तेफो चीनी क्या दाबी तो नंबर 4 दाबी नंबर 4 के टाउन कमिटी बिल 2016 ऑफ TT ADC 2016 टाउन कमिटी बिल चुनो स्नामी रे म तो कैबिनेट पास में तब सेंट्रल गवर्नमेंट हो चुनो इम्प्लीमेंट खेरिया को अबनो दाइदी चीनी ADC एरिया तो जे बैकवर्ड तुम जागर चुनते टाउन में टाउन हुए तुम एरिया रोपो ताहा टाउन कहा मुझे
tasa development man karono jongbono daidi central government no implement khini uthok ye chini dabi to. Number 5 point okay, filling up of backlog and present vacant posts exclusively reserved for tribal in different department of the government of Tripura. As per our information, more than 17,000 backlog and current vacant posts reserved for scheduled tribes are available in different department of Tripura state government. These vacant posts should be filled up through a special recruitment drive. Bo karon ke number 5 point chongbo chini demand ma to min ke CPM sarkar 25 বছর চালনা পো chini ST seat chini kungthai barani sakri khenama post abono brau chuno ska 17000 sakri nangya CPM sarkar abono chongke tawa chong BJP sarkar uya chuno abo daidi yo fill up phir ma chuno special recruitment drive chung demand khema to abono daidi 17000 vacant post fill up khio yama sipen amono bra rina yamano tao daidi no abono fill up khiri ning tho ye chung central government yo chung appeal khio ke bosu no chini main chini bon khenma ne main agenda point ke 5 point no chung 5 point chakna re ha bukti no to ye chung bon khenai akhe chung chini Kanchanpura tongnai chini takum kho chini joto pronai ni sab ai ni mampha ni sab ai ni tangsum parono ang joto no kabomoke bono joto support khedi akhe buskawa chini chacho ma chini edisi ni samu kam chung tani thangtiyo chini birudi dang yamani joto chono support khenai ba joto chono nangkhrinai hiya ang asa kheo bosu no aidi press meet ron pai